Tang hadian ke Jingmi no uba Victor Rani uba deru UMDC ke Jirang constituency na ka parti NPP dang ha kini ki khindiat sngi na kalyang ki noyalam ka parti NPP jong ka Jirang block minta ka sngi ki lalum da ka jingalang ban shimsundan ya karai ban pinsawa da ka kerteng uba Sostenes Sotun uba deru UMLA ka Jirang kum ukirtong ka parti NPP na Jirang constituency hakani ke election MDC banwan. Nakalyang kinongkit kam bat nong yalam jong ka parti NPP kila shongru da ka jingalang minta kasngi haberni had bat da kawai ka jingmun kila rai ban pinyang bet da MLA ka Jirang uba Sostenes Sotun ha kani ka election MDC banwan namar ka jinglingkot jong ka por bat amlap shu ban pin itho pat ba iki kerta kumben shupin pau bagila don laingut ki balapan tiket MDC na Jirang constituency pakin thop yu uba Albertus Lapang uba Kitbok Khongyong pat uba Balawan Siimyong. Nakalyang uba Theodore Sinkli, Presiden NPYF Jirang Block, bat kakong Aryu Kharbani, spoken person kilapin pau, ba hadian ke Jingmi no uba Victor kum kinoyalam ke parti kiladon hapdeng ke umdum, bat kumnu anle ba ke parti kanum sakma, bat namar ke jinglingkot palat jongkapor, bat kum ke parti kan yo ya ke jingjob badon burom, hakani ke election MDC banwan ki kwa ba uba Sostenes Sotun unshim hi ya ka binta ban long kum ukertong bat kum kinong kershan ki sngokmen ba UMLA ula pediang ya kate ke jingterwa jongki bat kum kinong kershan adu ki samla kilong kemi bat kilong kpa kila rai ban treshi tombiang ban pinjob biang ya ka parti NPP hakani ke election MDC banwan inong yalam ki batman jongka parti NPP nagalyang jongka Jirang konstitusi hakaban kong ni penpau ya di songu hakabau blei simaino ya kane ke parti ke bangi don hakajingalam jong MLA badon borong jungi ba YouTube iba yang Sostenes Sotun peke ke belajar hakini lihat sini hakabade bagini ke parti ke jungi hakabana kayang jong di sitting MDC babu bitorani ila instano ya kane kam nama kata kalau pelong ya kino yalam di bakmat kita tindon ke jingkit kali rengkat pada MLA jungi hakabangi la yalum ya ke meeting bala shim ya ke jingmut kasur ke pai ba leng baki nong yalam ke bahakman hakaba laken thup ik ni nong yalam nagaliang jong ke western riboy bat nagaliang jong ke eastern riboy ke gani ke GS road bakata karai lene ke jing su jingmut jing galong haka jing leng pot jong ke por nyala shim ya ke ju ke sur bakata galong hakaba i MLA bodon borom jingi inhap ban shim ya kane ka benta na kabanta kaneka election NBC ba in long kum kandidat na kabanta ka Jirang konsi hakabari bat neka election NBC menta wa arajara pusan tikata kalong ka ai kabangim syam lakni lenti ni singaw ya kaban penpau hakaneka por hakmat jongki ki social media kinong pathai kubor ba ki pai ba ki dei ban singaw thu ya ka ai kabangim syam la mundur ni singaw ban ong hakaneka por ba ublei bastat uyalam khnang bat lang ba ka jingalam ju ungdon ka jingkerman ba ini kandidat ibadai MLA jungi inpoi syakathong kabadon borom na kabanta ka nega election MDC kata ka dai kabana kalyang jongi ki pai ba ki badon hapo ka Jirang konsi nidon ka jingkerman lang ba ka jingi trilang ka jungi bat dai lang ba ka ne haga nega sing penpau ba ublei te ublei hi ulong sya obasta ya ka e bangim simlalang ban mudur lang ba ka jingalam ju kala pelong ingi bangin yo ban ya kendu langkum ne rengkat bat kinong yalam jong ki samla ki NPYF ki long kemi bat kum juru ki long pala ni ki rurang ba ki bah khmat rengkat bat kinong yalam snong ki babun nyela yo ban ya donan kat hakani ko por namar kata lengkot ni pau ya ga jingsungu ban ya don ru ki kermat ka skam banang ne syakman ni ne fresh tom rengkat haga jingalam jong MLA badon borom jini iban long kum bukan na ko bantah ni election MDC arah usan ki media kas nam thamai besuk pada kena kapor kum ki long kumi ki ba don kajing pitya na kabanta ka party hadin ba kadon kajing rai jongi MDC jongi ba Victorani ba ila resign na ka party ngila don kajing ki jingmut ba hakine ipor iba kandiat kaladon kajing
strong hapo ka umdum kumno ngile ten rei la don ru kat ne ki rang diru rang ba ki bla perkhat ba da kumno ngile nang baka party kanum sakma tikilia rai bat kilaya song perkhat baka wei ke jingmut da wei ke jingmut ba kinya bu yo ne MDC une MLA jongi ba sosteni sotun ba inshim ya kata ka jingki kli namar kapor kelalong ke balengkot bat mla syu ban lej ban penitu sekisnong pitau di jongi ya kita ki ladon ki kandidat ki bala ki katu kan ki kandidat ki bala ai kerteng rei namar bakir ki snau don ke jing kitli ya ke parti balada ngingin ya perkhat ya ladi kamlong ka ba sup bangin job rei nang baka party kan yo ka jing job ka badon burom hagane ga election MDC ila IT sya u MLA jongi iba sosteni sotun ba in shimhi ya ka benta balong banyeng kum kandidat jong ke MDC kum ta mengi baro kilong kuming dap ka jing sokmen habang yo sngo hawat hapreng ka ga jing ki jing mut ngila kemen bang yo biang ya kane kabenta bai MLA jongi la sim ya jingkit kli banyeng kum MDC hakane ke election arpo san bat nginge jru ba mangiru kum kinong tre jong ka party nginda tre sitomru nang baka party kan wanra ya ke jingjob ke badan burom kum hatis ngi ki balale bat nge scam ba bat kirang ba bat ilong kumi bat i samlang ngi tre lang kaju ka wei ke jingmut banwan ra ke jingjob haga nega election MDC kublai shibun NPP kublai shibun ni tidak. Thank you.